Hajde ti je vam. Trebala si nabaskati i onda da farbati na cvijet. Gastroprozorni. I onda smijali smo se i rekli su mu, jebote nam, kod Srba, zovi sve. Svi dovamo! O, Nermine! I sljedeći put prepoznala žena. Njegova žena koja je morala da odgovori na pitanje da li poznajete ovog čoveka. Sreće pa i nisu morali da pitaju. Podrška koja je glasovima data ovom genocidnom režimu od strane građana Novog Pazara dobijena je uz prijetnje otkazima, sankcijama i drugim ucjenama kojima se taj genocidni režim najbolje služi. A imali su šansu da promijene svoje stavove.
da kazne odgovorne, da vrate povjerenje i učine našu državu državom za primjer u napretku i bogatstvima, ali su tu šansu prokockali. Ova vlast ne samo da negira genocid, ona svoj narod naziva genocidnim narodom. Srbi nisu genocidan narod. Genocidni pojedinci su osuđeni ratni zločinci i njihovi podržavaoci, a jedan od podržavaoca i negatora danas ima i titulu počasnog građanina našeg grada, koju ne priznajemo i ne dajemo u naše ime. Danas ta ista vlast se ne stidi da oružje prodaje drugom genocidnom režimu i tako podržava genocid koji se čini nad Palestincima. Šta to govori o njima? To govori da im nisu samo šake krvave, već su im ruke do lakata krvave, ali da se oni ne stide toga. Ne stide se jer ćutimo, ne stide se jer nas je strah, ne stide se jer šta ima mene da interesuje, to nije moja briga, a naša je briga. Briga je kad nam ubiju dijete na pješačkom prelazu i krivca osude na godinu dana. Briga je kada padne nadstrešnica u Novom Sadu, a nema odgovornih za smrt 16 osoba. Briga je kada se gušimo u zagađenom vazduhu, gledamo kako nam otrovna voda teče gradom i ćutimo. Ćutimo na genocid, ćutimo na nepravdu, na ubijstvo, na smrad, na jad koji može da dođe i na naša vrata. Da li bi tada ćutali? Da li bi ćutali da nam je neko iz porodice stradao u Srebrenici? Bez krivice, nevin, sa 16 godina, pun života, vratio se iz kolone da poljubi majku i otišao svjesno u smrt. Bio je 8. razred. Nije bio ni završio školu kad je pala Srebrenica. Otišao je preko šume. Ispratila sam ga, a on se kratko nakon toga vratio. Pitala sam ga, sine, što si se to vratio? On mi je rekao, nisam te mama poljubio, ja sam se vratio da te poljubim. Poljubila sam ga. Idi sine, rekoh mu, a znala sam da se više nikada neće vratiti. Sljedeći put, kada je majka Nura vidjela svog sina, gledala ga je na snimku na kojem ga ubijaju pripadnici Škorpiona. Jesmo li svi dobro čuli? Dijete od 16 godina, goloruko, sa hljebom od majke u torbi, ubijaju Škorpioni. I onda kažu da genocida nije bilo. Hoćemo li šutjeti na negiranje genocida ovog režima? Na ismijavanje ubijenih, Srebrenice, majki preko njihovih režimskih medija? Pa da li bi ćutali da su nama nekog koga najviše volimo ubili u Srebrenici? Da li bi ćutali da je naše dijete otišlo na studije u Beograd, krenulo preći ulicu na pješačkom prelazu i baš na tom pješačkom prelazu bilo ubijeno? Da li bi ćutali da je našeg najbližeg, na našeg oca, majku, sestru, brata, pala tek rekonstruisana nadstrešnica i ubila ih, a da niko ne odgovara za to? Nećemo da ćutimo. Budimo se svakog dana sve više. Ne želimo da budemo uz politiku koja nas samo uništava, pravi od nas osobe bez emocija, sebične i jadne. Nećemo da stajemo uz genocidni režim. Nećemo da stajemo uz neistinu. Zato vas pozivam sve da ostavimo naše kahve, naša sedenja na 18 minuta. Budemo slobodni kao što smo i rođeni. I dođemo ovdje, stanemo i zajedno ćutimo, odajući počast svim ubijenim od strane ovog režima.
Šta onako ovako se čini?